ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission menta. PE bangawan hang ni mataksi na banta katahi. Pila ho hang ni ba? Direct additional district magistrate in charge Peninsula Civil Subdivision to take possession of the land. Te hang tangap wai bani ke Jaka. Te kumbalong menta kamot nagling yung pi mula dep kanam. Long na bangawan ni PE kadon ba hang ni? Suan pendep. PE kadon ba hang ni? Bangadon hang ni. Jakarta kadai ka kamram ka banga hapan iyo ma compliance order kadon tu la to. Oi, aku tu ke kamlam ni kong long tamban. Surat buat lay. Kumbalong menta ta kamot kaniya ayu kala sangat sua. Kadai ka ya kata pihak keren dai. Ba nama ka order kam te order jongan. Oi oi. Takut ka. Takut ka. Kasorka kalay ban kurup yaga jakaha kishnong motion kabari ke jaka na kabentaban penhe surak. Additional Deputy Commissioner Jung East Khasi Hills kong EL Warjiri klalit motion hakat atrik unaitung anachar phusau hadim kalami ka hukum ka office jong Deputy Commissioner Jung East Khasi Hills badiban kurup no yaga jaka ka bedai na kabentaban shna surak. Kakum hukum belapin mi na ka office jong DC kala krenshai ba na ki hindu punyongun kebelong tra yaga jaka sapu angin ladap shim pisa na ka sorkar kum ka bailut kesan kadbar pusan ngut pat kim perwan shim yaga pisa ladap penbu kerpang na kabenta jongki. Kehukum kalau orang berkepisah nak kebentar jongki keadaan lupa bagilah benlait shim na office jong ke DC. Shua baka Additional Deputy Commissioner kan wan poihan motion kipat nang song jong ke motion clear lumpat ba ban penpau ke jeng persyak jongki ya ke sorkar bakan shim ya ke jaka bergila kam baka keta ya kita long umbam umdi jong ke shnong. Dunga telong nang pet lagi sini. Temen hak terus ngiplay ki ong baladon bawan tur hang ni tingila yawan ngile i baru tahu ong dai jeng company te kila ya tri syatai siliang seba ki bre kila de compensation te long ngipat ngia ba no i kita ki bre tingya kumasya ya ka sinin kong la FIR te tu kulit nang te ong to sanang ya penbait lada pila ya bet sawan ya kenduk biang ya te lada ya bet ru sawan kenduk te mencicing lalai benda kenduk yo mundan te hade nang topat kum mendin pala yo kubor bansa jian okumde tem ta ka asu tapi la menelik pet ketu ke jaka kadon ke lajot bon ke bomnya ke surok ketu ke jaka em long kan ni ke jing yaki jing kalong ba kiya jaka jaka ka ba klem se ke jaka ka bangi tang ya persya anto te kini kiya nang ne na jaka jungi penjot gitu ki ya ki deng ki se jelong ya ki latar pa ki turun gitu ki sentra ki le chatai seba ki la depsi telong kata ke jing IFIR ka deng ta Menu IFIR. au men ti nang kong hoi kata jing penjot as ki boleh ngila yo iya ka tu ki boleh ti sineng kong la ai no IFIR ngang ade wei na padeng kinong rep uba syakta hakne ke jing ya jong ke surok polin ke sorkar ke pentrai mentah te ngayeng hang ni ban penpau ya ketuk jing persya ba ke sorkar ke suan ban chule don bor thombor ya ke jaka jongi namar ba ngahi ngam kum utra jaka ngampat ai bat ngampat sya ya kene ke jaka baka sorkar kan ti ya kene surok namar hadu kan mentang idang bat ya ke rajong ke dorbar snong motion ke nadu usnam arhajar khat nyom pi ke jing ya mi pat ba jongi hang ni menta kumbai DC mene iong ba Iwan sani impoi perkhat ba kipat ba kinbun kin mi hadukan ni te kejing mi pat ba jongi hang ni kalong ba haden bang yo i ba kat kum kesiti ba sorkar kala pha sangi ba kanle da kabor te kanle da kabor te kum bang yo i te ngiru kum kipat ba snong no motion yami renti hang ni ban peni ya ta kejing persya ya kejing le joka sorkar ka ba klemdon nong rim namar ba ngi persya halor ka nong rim ka ba kum bala ekran hinadu mene ba kitolong telong wa ki bangi ngi kum kinong snong don
ya ka jing mentoy ngiyo ya ka jing mentoy tela da ka sarkar kan thom da ka bor kanu kan long ka jing du nong na kam ta jong i ki nong shong snong bat kham tam ru ya ki ba shong shathi sharum snong jong i ki pom chuti ya ki la palang ki wak dai ki badon kam ya ka umbam umdi te halor kani ngayeng hangne ban kren ba nga persyajur ya ka jing le jong ka sarkar namar ba ya ka jaka jong ngaru kalawan banti nga ngampat sya te hakat tu ka por bakawanti nga ngamdon ngadon si juai te kati nga ngamdon sene te hadian banglatip nga pha chi thi ka snong te ngala pha chi thi ka snong tong in sai pet te hadian nang ta men nyo tarik ha ka sngiu blai ka sarkar bat ka company ka wan banti jubor sana kani ka jaka jong ini iba ibadang sudap keren menta kawanti jubor nakata ka jaka ka bamde ka alignment jong ka surok ka penduk pen ya kitu ki maret jong i tang na kadaw bang khang mga hakataka imat ladang baklah kalai photarik ngawan ban khang iki te ki phenno na kataka jaka jong ki wan banti no na kanika jaka jong ini ba kin bangangam sya te kawanti no nang ni ban yo lenti banti sya katai ka jaka ka baki ta ki bala yo ya composition ki lasya kimpat si bat ngam pediang hero namar ba ngidang bat kumbangalaong ngadang bat ya kara jong kador bat snong baro kinong rep ki ba ngidang yai persyam ta nadin ba ini ba imama ila aida ka FIR sa police station tingaru hadian ang tanga yo jingmut bangan le da ka FIR harangkat kajing ya don lang ki ba ajingmut yang kadong kalong tang kata ngaru ngadang dep ay ka FIR ngindang ya keren ki pulit ki ong bag ngin kindang khot pat nga ngalit bu men sisngi ka ngawan halor ka order jong i district collector jong ka East Khasi Hills Shillong halor ba banshim ya kani ka jaka ka badang sa hang ni po motion ka balong news pa sipo meter mo ka badai ru ka shibenta na kata ka jimpentray ka project motion bypass hoy kade hang ni ka order ko adon ba hoy te ka nomor ka motion bypass kade lai 3.4 kilometers pe te nang ta pade te 1.2 la de la khamishwa mo kala khamlong kha ma khman te kadon pade kata lihat ke ba sa pade kan kamu nak kata ka entire stretch ni nak kata ka entire stretch balong 2.01 meter ni te ka government kala yo possession 1.3 te basa di tang news pa sipo meter hi kumbaga ong mene pi compliance to order ka bendon em nganum tip baka don gajing yalang pada kam ni nganwan kat kum ko order ba tangka ta nganu benong